Tūrongo, ka moia mahinarangi, ka puta te kahui, ariki e. Pōtātou. Pōtātou, ta whia mahuta, te rata koroki, te atairangi kahu, ko kingi tu hei tia. Ko ngā wai hono i te pō. Kia ora! Hoi anō i runga i te āhuatanga o ngā kupu ko taki nei tō tātou waiata e mihi ana ki a koutou e whakarongo mai nā i ngā tini nohoanga o te ao, nau mai ki tēnei punua pāoho. E pāoho atu nā kaua i te bustling metropolis o te awa mutu, engari i konei tatana anō i te bustling metropolis o Pārāwera marae, i te take o whare pūhunga. Tēnā tātou e noho mai nei, kia ora e hoa mā. Kia ora. Tuatahi pia me whakamohi atu tātou ko ai tātou, en hea tō tātou kaupapa i konei te wānei. Ka vai, mihi ana kia koutou, mihi ana kia koe tungane, tēnā koe wahine ngā kōrero, mō tēnei ata. Ana, ko Teiria Davis, tēnei e mihine atu i Pārāwera marae, ki e tehi ko te taumata ki Pārāwera, i tehi ko te ure Pārāwera. Nā, mihi ana ki ngā hapu o te mara nei, ana kia Ngāti Ruru, Ngāti Wero Koko, Ngāti Wainganui. Kia ora rā tātou. Kia ora. Ora. Ko Tahu Hollis a hau, tipu mai au ki mana, he kia ora kino tēnei o te awawa mana, Ngāti Pūkenga Teiria. Yeah, I'm a mana born bred, but tōku pāpa, he ngā bush, te mahureure, tipu ai ki Waima, he waipiro hoki. Ngāti pro. Tēnā koe o kārangatanga maha. Ko te aonui a hau, e pānga kei ki ngā iwi o te nota, engari tūturu nei no Raukawa a hau. No ngā marae maha o ngā pau o Raukawa, engari no tēnei marae no tērā marae. Engari, pakeke mai au i te pai o Raukawa, ki o ngā roto ki te take o Pōatura. Te aonui tēnei, mihi atu nei ki a koutou. Oi, tēnā koutou, Naomi Simmonds tēnei, huri anō no Raukawa, te kaukaro o Pātetere, no piki tūrau o ko ukai pō marae. Oi, tēnā koutou, kia ora. Kia ora. Ora. E mihi ana ki a tātou e noho mai nei, e whakarongo mai ana ki ētahi kōrero mō tēnei mea, te raukawatanga e āhua, kare mohio mehe mea e pai ki tēnei, te kupu raukawatanga, āhua cliché tērā tuahine i te mea, kei tērā tangata tō rātou ake whakaaro mō tō rātou ake tuakiritanga. Ka mutu he rereke te whakapapa ki tō tātou tūpuna, ka rereke hoki te whakaahua i tō rātou hononga ki tō tātou tūpuna. Hoi anō, ko taua tūpuna tonu, te hea anō taua kupu. Koia pū te, heita te Pākehā, te eponymous ancestor, engari, te tūpuna e tui nei i ngā here, i Wainganui a tāte no reire tika ana ki a ata kōrero tia. Tōna āhua, i te mea herere kia whare pūhunga ki te pai o Raukawa, herere kia te pai o Raukawa ki te kaukaro o Pātetere, Raukawa ki uta ki tai ērā kōrero katoa. Kōra. Say, right, big breakdown o Raukawa. Well, i tōku tipunga mai, i haere au ki te whare wānanga o Raukawa. And i te pōhehe au, he ori te ngā Raukawa e rua. And haere au ki reira. Me te tika hoki o taua whakaaro. But kia korua tai he rere ke ngā rohe, i pērai. Me ruku hōnu hoa ki tēnā. Hoi anō, mea e nui ake i te kotahi haora noho mai koe ki te wānanga mo te wiki, ka timata ngā kōrero i konei nau. Hoi anō, he mea, āhua tachi tēnei, i te mea i tupu ake au i ngā rekereke. I tupu ake au i ngā rekereke o te poari me ki, ko taku pāpā te mea nāna i arahi ngā kreme, i hua i te mana me ki, te poari matua o Raukawa, te poari manaki o Raukawa. No, i reira, ki te ai ngā tauwehewehetanga. Engari ki au nei, he mea whakapapa noi, hare i te mea
no enei marae noi ho. Me mea whakapapa ana koe ki te tupuna ana, ka mana tō ki he Raukawa ahau. E ne whakapapa ana tātou o uta o tai, ki tō tātou tupuna, no reira. Aha i tuatu i tērā, hei. And ko ai te tupuna? Ko Raukawa tonu. I roto tonu ngā waiata, tūrongo, ka moi a Mahinarangi. Ana, ka puta ko Raukawa. Raukawa. No koe e tipu ana i te kurakaipa Māori o maunga whau. Ana ko Kapelei, kupunga Keith, taku kai ako i tau wā. Nāna mātou i whakaako ki te haka, te uranga tū, te uranga pai. Ana i roto i taua haka, tētahi wāngo taua haka, ka mea ki te whakawhetitanga i Raukawa. Nā, ki taku pō hehe, ana no koe tamariki ana, no Raukawa ki tērā haka. No runga i tērā. Ana, katahi au kāta mirimiri, kāta mirimiri, kāta rangahau mo taua haka. Engari he pōhehe tonu, ko Raukawa kei te upoko, o koia kia Raukawa. Ana no taku noho mai ki konei ki roto whare pūhunga, me taku noho tahi ki te whānau i konei. Ka toro atu au ki taku whae ake, ka mea, hei, he Raukawa hau. Ka mea mai, ai, he Raukawa koe. Okay, nā, i roto i ngā tau, kua pērā hoki, kua tino ruku au, ki te hohonutanga o te Raukawatanga, me te roanga hoki o taku noho i konei. Hoi no, he kōrero anō tērā. Kōrero anō tērā. Kōrero anō tērā. Pehea kia koe, Ihoa. Koina te ātāhuatanga ki au o te whakapapa. Mea te whakapapa, i roto i tēnei ao hurihuri, ka pātai atu i tētahi, no whea koe, where's your boundary, where's your whenua. Engari, ki au nei, me whakaaro ki te whakapapa, it's about connecting us. It's not about separating us. It's about hea ngā hononga ki Wainganui. Aha koa, Raukawa, ka hununu, ka noho au ki te tai rāwhiti tēnei wā, and ko te ātāhua o te whakapapa ki au nei, ka whai hononga au ki te tai rāwhiti, nōkora Mahinarangi. And so even, whakapapa has that ability to tie us together, not to separate us. And I think, koina te ātāhua o te whakapapa, it's not about cutting us up into segments, which is what, the colonisers tried to do. Sorry to bring that kupu in so early in the show, but that's their goal. And so actually, when we go back to whakapapa, what connects us to each other, what connects me to te tai rāwhiti, we can find those things. And I think when we did our hikoi, that was epic and magic and hard, so hard. But that was one of the big lessons, was actually, whakapapa finds a place for us, even when we might not be at home or in our ukaipo, or, it is about weaving us together, weaving us with the whenua, so, yeah. Yes, and touching on that, on our tupuna kuia, Mahinarangi, ahau I tipu heuri na Mahinarangi. Anaka, kaunaki mai ke konei kua mea te iwi nei, nau, e Raukawa ki koe. Like, kao, so taia ke, he Mahinarangi. He mahina. Engari, talking about those things, when we're talking about boundaries or borders or waharani, me waku hononga whakapapa ki konei. Nā reira I pai ai taku noho ki roto o Raukawa. Ni, nā reira, mihi ana ki o tāua tupuna, ki o tātai tupuna. Tika. So kia koutou Raukawa, he kaha ke tō kaha, o tō taha hapu? Like, would you say your wharepunga or your... Ai. Yeah. I tēnei taha o te highway, ai. Ka hoi ngā taha katoa. He āhuatanga ātāhua ke tērā, breaking it down into not quite a molecular level, but tuatahi, I tokoroa, I tipu mai au I tokoroa. And I au e tamariki ana, me ua tuatahi
ki te Māori e whakahihi, you know, e kaha kōrero, he Māori ahau, you know, he pērā tērā taone te wawā, engari nā wai, ka tūtū he kaupapa, and then you see these beautiful children repping our iwi, and then it's not until, you know, you join kaupapa, and then you jump over this side of the awa, and then you see, holy, our iwi's taken on a whole nother identity, and they're also staunch and proud to attach another part of the identity being whare puhunga over here, and it's something that we've, you know, kua whāngai hia e tēnei taha, taua āhuatanga kia mātau o tēnei taha, and it's beautiful the way I love, you know, e pūhai e whakahihi anau I tōku ake anō. Iwi I te āhuatanga o ngā hapu, o ngā marae, me o rātou ake taira. Yeah. It's a buzzy takiwa, and you know, like te kaukaro, patatere, wera, momo, are they like different rohe? Or hapu? Koenei te mea tachi wārenui ka hoki au te kāinga ka mea tau ki taku pāpā. Hei, a whiki āhua mea tō whakarite I ngā tā koutou. Oi. Well, mehe mea ka riri au ngā kaumātua. Ka riri au e pai ana. Hoi anō, hei whakautu e taua pātai e tahu he I whakaritea e ngā kaumātua me ngā hunga I whakarite I ngā kreme, aua rohenga, aua takiwa, I runga I te āhuatanga tone o ngā take tiriti, and he mea iahu mai tērā I ngā take whenua, you know. Right. O reira, te kaukaro o pātetere whare puhunga maunga tautari te pai o Raukawa, but, you know, those stories are for totally different contexts, for totally different times, but our people had to use to try to define a boundary, you know, set by, colonial standards, by something that's not even ours. Roto I ngā kreme, that's taken an identity now, and koina kia pono taku kōrero koina te ao mai kei ahau, kei noho era hei rohe ngā tūturu, you know, when really, ko te whakapapa ke te mea nui ki ahau. And he, you know, he tauira, you know, no Ngāti Huri au, and ka noho a piki tū roto I te kaukaro o pātitiri, engari ko tā mātou maunga ko whare puhunga. Koina. So, he, you know, he hononga ki wainganui te katoa, nā te mea te whakapapa. Ai. E whira anō I konei, ahakoa kei whare puhunga takiwa tātou. Ko maunga tautari te maunga. Koina. Ne ko manga o hoi te awa. O tēnei marae tone. Engari, I rau ka heke koe ki raro, o ko whare puhunga te maunga. Puni te awa. Hakoa, 2 minutes I noa te tawhiti. O ngā marae o konei. But I guess we're privileged to live in a time that we can, you know, criticize those kind of minute little things. But I think it comes from a place of pride and identity and understanding, you know. Whakapai mai. We won't get into the fly kōrero. Nā, papai tērā pātai e tau. Atu I tā tātai kōrero mō Raukawa, kei te hoki whakamuri pia tātou. Ka toro atu ki a koe, tuakana mi ngā meo haerenga, ne, o takahi wai, te tira haerenga o Mahinarangi. Nā, koera te pātai ki a koe, ko mai a Mahinarangi. O koera te pātai. Koera te pātai nui, you know, I te tau 2020, when the world was upside down. You know, ka whai mātou, te tira wahine, toko whitu, mātou e whai ana I ngā tapu wai a Mahinarangi, koera te pātai, ko wai ia, nōhia ia, ka haere ia, ki whea, ka aha ia, you know, ka hapu ia I taua wā, ka whakawhānau ia I a Raukawa, I runga I tērā huarahi, so kia nei, I really wanted to know who she was, like really like wanted to find out more about who she was. Nā te mea, I roto I ngā tuhinga, you know, he paku kōrero e pānaki aia, and the story was all about Tūrongo's amazing journey from Kawhia to Kahotea and winning her over, and then there was a little bit of kōrero around, and then she travelled back and gave birth, and I was like, oh, hang on a minute. You're like, pregnant. There's a big gap missing in. There's a big gap in the story. What an important part of the story. This dude didn't, not pregnant. And so, you know, I really wanted to understand more about who she was. And so wanted to know that not just āhine ngaro, not just, you know, from pānui ngā puka puka and kōrero, but actually what would happen if we, you know, ka whai ngā tapu ai. Ka pokai, mai te whenua. He aha te
ngā wero hea te uaua o tērā huarahi, with a hope to find out, more, like to find her actually, koina te, like ka whai aia. And with the experience of maybe what she went through. Yeah, and See we what she did, saw, we experienced the magic and the hard and the challenges. But after tira pia ngā rangi toru, moe whā, so rua tekau mā toru ngā rangi e hikoi ana. By about day 5, I realised actually I was chasing her, but actually, kei roto I ahau. Kei roto I ngā tira wahine, kei roto I te whenua ia, kei roto I ngā mana whenua, ngā marae noho ana mātou, and so there was this kind of realisation for me that I was chasing something outside of myself. With this hope that I'd have this like amazing moment of going, I found her, found Mahinarangi. And then, day 5, I was like, oh, actually, You are tēnā, tēnā, ko ngā hoa haere, tēnā, ko ngā, ngā mokopuna, tēnā, ko te whenua, ko ngā awa, kei reira ia. And so that actually opened up a whole new understanding for me that we can connect to our tūpuna in those ways, ahakoa, kōwai, ahakoa, kei a koe te reo, ahakoa, kei a koe te, ka taki whakapapa. Those are all really important parts of that kōrero, but actually if we understand our tūpuna to be us as well, then, there's a power in that. He mana tō tira. That's crazy. What a trip, eh? Like, that's trippy. You go chasing your tipuna and you become your tipuna along the way. I pera ki tōku haerenga I tērā tau. I took the year off last year and went around the whole of Aotearoa just fishing and diving the coastline. And I lived out of my truck and rooftop tent out there. And I stayed with, ka whakao ki te kōrero ki te hononga, te tuitui ngā hononga, o ngā whakapapa ki wāhike. Everywhere I went, I had some type of hononga to them. Whether I was down south, my name's Tahu. It got me through the door. It got me through the ngai Tahu iwis. I rolled on this marae, takanga marae, kai kaura, and they said the last time Tahu showed up alone was Tahu Pōtiki. Kia ora, mihi ana. And ka whakao ki tōku whakapapa ki Praurangi, Tahu Pōtiki tōna taina, oera mea. Everywhere you go, we all just marry, like connected in that way, where our whānau know our whānau who know you, and that's the point of this kaupapa, is to make our whānau know, holy heck, there's something that I connect to in every one of these rohenga of Raukawa, or on both sides of Raukawa, you're all one. So you say... No, tika, and I think those are excellent examples of connecting, connecting to our tūpuna outside of, the reo avenue, which has been drilled into our tamariki beautifully too, by the way. Another avenue that we're so fortunate to have over here in Wharepuhunga mostly, but Raukawa whānui, is our kapa, is our kapa mōtai, and not for anything else, but for me, e koro anau mōku, but for the kōrero that we're so lucky to have, we get to, study our tūpuna, wānanga, and I never actually thought about it the way you put it, Tuahine, was become or be, we always were our tūpuna. And so I wanted to ask you a little bit about, tying it back to taku ara rāko Mahinarangi, maybe what were some revelations or some whakaaro or some kura that you uncovered about her and also about yourself, What was the journey like? Yeah, it was magic. Like, the journey was magic. And, I just kept putting myself back to when she would have been doing it. He rereke te whenua i nei. Like, maharawa tu ngā huringa I runga i te whenua nei. We walked through farms and vineyards and with boots and Kathmandu jackets on. Well, actually, I walked with Tiva sandals because I got really bad blisters on the first day. But yeah, we had gear. It's a different it was scenario. a different climate.
we couldn't get access to certain places because it's in private land ownership. You know, like we had to walk the long way to certain places because farmers were worried that we were going to, I don't know, occupy. So there were... And we did cross our mind. But so, you know, we constantly were thinking and reflecting on what would this have looked like for her. You know, she was hapu, we weren't. We, you know, who would she have met along the way? You know, what her hanga whiako. But one of the things that I reflected on when we were doing that journey and when we were planning for it is she walked that strategically. Like she was strategic in why she went the way that she went. Pai tērā, and I want you to hold on to that whakaaro too, but just while Tahu's here and maybe te hunga whakarongo, maybe could you just explain the context behind, like, let's take us back all the way back to Mahinarangi, and mo te hunga e whakarongo ana who might not have The context the of context who she is. of who she is and the situation she was in. Do you want to share a little bit of her story, of your story? Ai. Well, ko Mahinarangi te tapairu tapu nui, mana nui tiki tiki o te tai rāwhiti, no Kahotea, kahununu, and koia te māma o Raukawa. So, And at that time, right, she was, like Tūrongo had gone and they'd done their thing, you know, eloping in the night with the kakara and the parts and all of that kind of thing. She becoming pregnant and he left her all the way in Kahotea. Yeah, with well, nothing, don't say it like with that. nothing I but her don't kuri. think No. Intentionally, you know. kua hoki ia ki Rangiatea ki te hanga whare. Yes. Yeah, so he left to go and prepare the whenua and a whare for her and Raukawa, and then he left his kuri with her. This is another story. That This is Wairaka. Kia ora. Waitete. Waitete. Oh. He left Waitete. That's the way the kai... Kata kao. He kore rano you know, and there's a whole nother, like, that kōrero, that story is, like, amazing in and of Yes. itself. And then she followed and came... Do we have any idea of how far along she was when she begun her journey? You know, a lot of this is us kind of trying to piece together bits of it. But, you know, we took 23 days to walk, and we didn't walk the whole journey from Kahotea to Rangiatea. So it took us 23 days, and we probably walked close to 400 kilometres. But with shoes. Actual journey, with shoes. The actual journey would have probably been closer to 600, maybe more. And we only stayed, like, in each place, not even 12 hours, like, kamui, you know. Yeah. And Yeah, so she mea would have nō tērā. stayed longer. Yeah, couple so I weeks. think she would have been maybe 6 to 9 months, like 6 months, I think, when she left. Or, you know, she was in the later stages of her haputanga when she left. Also putting that into all of our whānau's brains, you know, 6-month-old Mahinarangi leaving home and beginning her journey there. Hapu, ai. Hapu ana. Hapu Taking ana. that haerenga. And, you know, the reason I say she was strategic is she didn't take the most direct route from Kahotea to Rangiatea. It wasn't the shortest, the quickest way. And so, you know, when we did that haerenga, we wanted to kind of understand, well, why would she have come this was she way? visiting? And who was she going to see? And, you know, Yeah, ko te te mea toro nui... ana e ki ona hono hono. Yeah. Ko te mea nui te whakapapa. Yeah. But also, you know, what she did in the way that she took, the way that she went, what she did was by going into labour and giving birth to Raukawa on the kaimais, well, down through the kaimai mamaku, and then all through to Hora Hora, right back to Rangiatea, is she named and claimed that whenua for Raukawa, forever after. A tāhua ki ngā kōrero me ngā whakaro. E te tuahine engari, ko te pātai nui ki a koe, mo te hunga whakarongo, you know, hanga waihotanga iho, you know, those lessons that you picked up from the hikoi taku arara, that you really want to hold on to for your tamariki, you know, and mo te hunga e mātaki ana, what's something that you took away that might be of use and of value. To your tamariki, I'll ask you for your tamariki because you'll be able to have some more whakaaro rather than te whānui, you know. Yeah. O maharawa atu ngā akoranga, ngā kurahuna I runga I tēnei whikoi.
I think one of the biggest things is that we are our tūpuna. Like, kei roto ia mātou. Like, ko au ko Mahinarangi, ko au ko Raukawa. Ko koe ko tūrongo hoki. Ko tūrongo, kei roto ia hau, ko tūrongo. And so we can connect to that ahakoa, you know, kei whia mātou. We can connect into that. But the other thing for me is that, you know, our tikanga, our ritual, our connection to taiao, our ability to kōrero ki te taiao, like to actually wānanga in taiao, with taiao, all of that is really, it's good for us. You know, he pai ki te oranga, tā mātou Māori, te wairua, it is good for us. But the biggest lesson I learned, so it was a little bit of a lesson in afterwards, is that, so, we did 23 days of walking. It was a lot of walking. I was in a lot of pain. My feet have never been the same since, and I can't put my feet into shoes, closed shoes now. Like, actual gives me a bit of anxiety. Anyway, that's not the biggest lesson. Great lesson. Good lesson. Which means Foot trauma, I have a little bit of foot trauma. No, but the biggest lesson was, muri I te hikoi, I was like, I've walked for 23 days. I'm done. Like, that's it. I don't need to keep doing anything else. And what I've learned since then is that, you know, when we talk about walking in our ancestors' footsteps, right? Iara. Right? It's something we have to be intentional about and work on and do. Iara. Ahakoa, you know, if you're walking in their footsteps around our reo, around our pūrākau, around rongoa or te taiao, it's a everyday. What can we do every day? 23 days cute. Carry on. That's all it is. 23 days. Tohu pai tērā. Yes. You have to go wear shoes. And that means your ara isn't finished. Koe isn't finished. Koina. And you know, it is. It's that, like, you can't bank that and then rely on it. And, you know, kei te ako tonu au te reo, but for me on my reo journey, it's the same thing. You can't, you know, haere ki ko tahi te kura reo and then be like, ka pai, I got that. That'll keep me going for however long. Actually, it's iara, ka aha. Whai ngā tapu au. Me whanake, if you have language trauma, you ne me haere tonu I te wā e tikana. That's beautiful. That's a beautiful haerenga that you got to go on. And a māma ki te kōrero ki te tao, but ua te whakarongo. That's the next thing. Hakarongo ki ngā tohu o te taiao. To be able to connect like that, you have to go on those type of haerenga where you strip back to just you and your wānanga. Kia ora. Because I tō ake wānanga ko te pōtera. And mai te pō kahu mai ngā tua Māori, kahu mai o tūpuna. And mēnā ka tae e koe, te hanga rama ki tō ake pō. Kamarama. Pai, koina. Ko hoki mātou ki te ao marama I nāne. Mai ni pēr me o te kikora. Tērā kōrero. Tātou tēnei ko kuhua no mai ki te ao marama tātou e wāngananga nei. Ai mihi ana ki a tātou a kei a kuhuanga. I te a tāhua ngā kōrero kōhara. Hei kai mā taringa whakarongo no reira. Koutou e whakarongo mai nā mihi ana ki a koutou. Ai te āhuatanga o tēnei wānanga. A tēnei ka hiki. Ka whakairia ki ngā kōrero, ki ngā pakitara o tēnei whare tai hoa e tiki nā tua no ai ka tūturu whakamaua ki a tīna. Tīna. Hui e. Tai. Ki e. Kaura tātou.